Ma povedal, sol obsahuje jód, čo zastavuje krvácanie. Áno, tak daj rýchlo. Máme tu prosím. A keď ti to oštím, to ti tiež vydezinfikuje momentálne. Človek bude skákať kámo. Sú v bráne. No. Ja sa môžem, to ja zase Neotvor to. Otvor to. Však to je otvorené. Otvor to úplne. Prečo? Lebo koľko dá by to malo ne. Aha, Brutálny prúd na to. nasyp to sem. Nenasyp A takto si to nastrč. Či jedno. Kokos, mám zážitky v živote tak. Nechcem vegetu, kokos. To není vegeta, to je sol, ty debil. Jak? Sol, sea salt. Idem na to. Morská sol je lepšia, vážne, morská sol je lepšia. Prosím ťa, daj toto video na Facebook a napíš tam k tomu, že Mačeta, Jaro Mačeta. Okej. A teď to vydrž. Pôjde, počúvaj. Jako není to v pohode. Čo by nebolo v pohode. Toto som v živote inak nevidel, že by si im zástore otvoril. Ty řezník. Ne, nedávaj mi tam A nič. tak aspoň toto neteče, skade to ide do piča. A vidíš, jak som starý. Však to ešte niekto odpadne z tej krvi kvôli tebe. No, akože Mám na ti to odpadne, že nemáš krvi. Nedávaj to, ne. Na Facebook.